ye be peja onyankopon na ye ne din kese every Bible say yama ye bisad yama ya seda and also say ye bisad ye and ye be say nyankopon din konkon ani wonyam every Bible say what say ne ma aye yie mu me catch up say ene ye nya nyom to din kese bi wa ha aye nyina nyim say fe me captain abeka Collins na ne onyame nam no so ebe ye hira ade ama na onyame nam ne so ebe ye hira ne tia ade ama kwa sonkoso onyame betna ye nye no kwa sonkoso kra and just prepare your heart onyakopo de ama ho kwan ya we are ready to use you this morning and na dance die be ye wo dia eti ka che woni no nua so ka che ni nua fiti ase ne ka bibi che onyame abra ye ko ne captain abeka edi ko kakra captain good morning. Good morning. The patron na pomo e. Everybody am doing so. It say na ayade o ma ko for sure. Na tie na ebe wo ema wahwefo eni na ko ma isi kakra abeka na do. Ene na fufura awurade na nkopon aye. Bibia da ya me kan bi se eye mane mba wa dwene mu da. Se uhu de uhu ni na wote de wote ya na ye onyansa bi ene onimdie. Aye ahumo probi ana awurade ade ahu. Ankobetimi aye se o ma wo sore nanso wo hu mobunti wo ma wo sore. Dise wo ma wo sore dia wo so de ani dia ese bia no ede ma no. E wo se wo tontom no na we de kese na wo dana se. Dise de wa ya ma wo no ebro adwene na ne ntiase so de bia da me nua ba gloria o se ni pa guru no de aseda ese ede ma awurade so no e na wo boy wo ba. Ase da ka be kan de chere. Ene da fufura awurade nyankopon aye e wo buru wi nu abrabom. Ye hu de ye huni na ye ti de ye ti ya na ye awurade. Odofo ene anopai se wuti ase. Da wuti mi sori te chama do bodwuma na ye awurade. Ene emre ye be sori awurade wuti ase. Ye fema de nyina e be tontom Yesu Kristo. Because ono e da ye sanye menuti. Na ono no boss no boss ase. Ye mo be nyina ye sanye odwuma. Ye wana ye awurade ka si na shere de munyam. Ye awurade ka si na shere de munyam. Boni mrane boni mrane boni mrane boni mrane boni mrane boni mrane na pe. Sara bara bara anda da bara. La bekara bara bara anda bara bara ya. Sabara bara bara anda. Ye wana ye awurade ka si na pe. Jesus. Awurade yo ka si na shere.
Captain Abeka, one ne brother, Angel appear. Amen. Nam Angel, then I miss Captain Abeka Collins. Then you be brave about saying, Ubet me follow on Facebook, Ubet me follow on Instagram, Ubet me follow on Twitter. About just baby out. Yes, and YouTube. Okay. YouTube Abeka music. Yeah, me no shall say through a radi SCC me, and I'm near Kusinya Kong Ebea in the remix, and in Sheffing me, Nina ho, and I dare not done it. I dare not done it. Honor, don't touch my anointed, and also a honor on the coffee. T. Oko, I become musical. Minimum Bibiano, Ubiano, Facebook, Bibia. Not the number about what? The number so, hear me, Ubinyame 0264. 786480 0264 786480. Yada Onyankopon ase Onyankopon enhyira na onya okese pa Onyankopon enhyira bebre nyame hyira na onya okese samre bra phone line no so bra TV no so bra odo TV fie ha fa honhom ebeka ye ho normally 0552 33 7238 0552 33 7238 Captain Waha Angel Waha Odosu Waha Nyame Waha Edia na wo ma Nyankopon ene de anopay na de na wo betimi aka che Captain Abeka ene de anopay wo se follow no na wo be yenhyira sa wo yesofo na wo hia na wo frɛ na wo sa Ebeka no samre number ne 0552 33 7238 na bra TV no so bra phone na frɛ na ka bibi efa kyerɛ Onyankopon na fa na ka bibi kyerɛ Captain ene dey ene yesofo a wodi Nyankopon asem wodi bra yen Onyame hyɛ baby a wo bia wo Yesu Kristo di mo maka kyerɛ se dwumadie bae se ba betena mansa me chibio so wo yesofo wo ye numtuni a yedan da nyina me ka kyerɛ no se bra na beda wo ho adi enya wo beda wo ho adi ewa ade akyea bia o ade akyea bia hello yeda Onyankopon se me tsra sa wo fra aya twe ho firi wo fidie no mu ade akyea bia me a mesra wa ani die kwanso ahobrase kwanso aya na wadum wa fidie ne kakra bi wo TV no de low no ana wo twe ho free ho a metisa wo tie wo ho efi TV ne so a o ma line aye basa mento wonka na so so no wo nti na mo ha e na wo so enti na me so me wa ha me pesa mete wonka kwanso nkoso kra enti mesra wo free ya na wa twe ho afri wa fidie no kakra bi ade ache bia
Adia Chiabia. Me pacho baby okasa free ni udin. Baby okasa free any udin. Okay. Baby okasa free any udin. Okasa free. Me pacho say. Oh, okay. Okay, Grace. Yes, mommy. Oh, young Mr. Grace. Amen. Oh, young Mr. also. Young Mr. You won't to catch it, young Mr. Young Mr. shall see. Me pacho fra until home and free a feeding so. Oh, Frau Dumno. And I say, my catcher say we are making me chrome cast. I am Jomono. Aha, making me chrome cast and so I want to say. It's no like a crabby. Let's see who free phone so. Now see who free phone so. Adia Chebia. Me pacho, I want our Benjamin say, Adia Setaba Merati. Adia Chebia, me person Jeniso. Adia Chebia. So Adia Chebia, dear. Now we be okasa free anything. Hello. Me pacho me tell nka baby okasa free anything. Yeda Boadi ase. Me pacho wo fra me srew. So wutie hu fifi TV no so a. Ye nte wonka, nanso na bia dia wo beka no. Ebe